may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrobwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Wun lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sabali abadom dita, tagpulis ka. Nakababain ti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di itibadok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Naa, saan mo't a-revealing ti kawas ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanan ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan na iti kalugaran tayo. No kasta ti kawas mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan, agpulisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawas mo? Kunam tumanan kanya, nga oray presentable mo tinsuot ko. Ay nawaw, apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon, ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano ar-aramatan na lang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jakman amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslastog nga agsasao. Naku nampay mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga agpatpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga matan dagiti sakripisyo na. Ado, matinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi mat ti balay mi. Ay, wad palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi, tata. Anya nga minan ti gatangan nyo? Sardinas kuma. Makasilsida akmutan iti sardinas. Anya abranti kayat yo, tata. Konformidad. Agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanumat akasto iti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti balay nga ipatpatakder da Ay katbay ata ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Na, apay akas tamanan ti panagsasaom. May parbang nga rin ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man ngaminan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amura kita, kat di damat agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga ramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namati. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wayne, pudnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga raw, damasapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya ma-fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbang ti kasi nga aramin, tata.
Saan na may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apaya di yung bagbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta. Mamaatyak mo't iti Diyos. Ngam saan kung ipanpanakil day ta? Saan ka nga okuman ti padak a tao? Di yung amu ti lawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kanag iti kilaw nga aramid tayaw? Diyak man mo ka na kayo? Na kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjay nga Alex, Tata Rino? Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatak der ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kunanamanan, Tata? Amumon ah. Ay nawaw, no agsasa umuday ta atao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Ti kayat na siguro akat isu ti bida. Pudno launay day tata, usaran na pay ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din ah. Maasarak mo't ngamin iti panagsasao na numaminsan takunam na nasinaw. Namate iti kunana ngam nakalaslastog nga agsasao. No para kanya ket peke day jeng Alex tata. Saan akas jay ti adda iti Biblia? Saan akas jay ti aramid ti pudno anamati? Si kamanod ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman ang nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinahibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobra ang mat ti agsaw. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kaya ti makorektar na kita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam a tao anak ko. Aramidag lang mo ti amok ahostaw na nang. Saan nyo kumamat na tagidak senday ta ah? Na, apayakas tati kawas mo lenay. Adda ka di parikot, Alex? Ti paldam, ti parikot. Naimbagman, tayo manugot nila kayo mo akas tati isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. Doon na mati kakas kanya. Maawatam, ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot, no palubusan na kanila kayo mo. No istrikto kalaunay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kayo mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan agapot agul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang ngamin akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay nalay ni, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abon. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapigpig sa nga minti sa una dayjay tata. Ay, pagparikotan na lang amin Ammumot dayjay alalaki. Relihiyoso ko no. kasjay ay ati aramid ti namatay. Pakibiyangan na amin. No nadalaos ti intensyon na, ibaga na itinasayaat ka na tayaw. Di na mapanunot day taa tati amuna kat isu ti kalalaingan, isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo payan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana, ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos. No ukuman na ti pada na atao, kasla perpekto. Sa pala ko maata maamiris na mutan na itabindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nila kay kumare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibiyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na ti kawas ko iti na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat ti kawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare? Kaslakas jay matlaangan na amaray. Ay na, talaga amang ibabain day tanga asawa.
Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare, pagbalinin da kami meten nga anya iti kas di apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami met iti Diyos. Ay, sabali nga rod mo ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapol apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibiyangan. Saan ba't Saan laang ani Marilene tinangaramidam iti kasjay? Kaaduan ka dagiti kalugaran tayo ket ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati da kita? Iso akasta. Ni da maawatan ti bagbagak. Ay nawaw, pag ko naamat asaan daan na mati. Madlaw mat iti garaw da. Na, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti bagbaga kanya. Ibing-bingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano ko maapat dyan da ka, kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no agsasao ka. Pagan ano da ko maadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo't. Panagkunam ka di kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Renaw kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan kabsaat. Nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iti simbaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno launa itanakunam. Ayun gayam, magbagaam man jay anak mo kapsat. Apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibagaam na matay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan amuak Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Iso akasta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo kat pudno matimbaga ni nanang. May sakamot, Kristi. Ay nawaw, talaga ka ding awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamati nga ipanpanakkel mo? Agtal na ka mampay. Makaring-ring ka mo. Di mo kayat amangag tibagbagak ta ammom akam mali ka. Pangaasim man. No talaga kamitlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akasla perpekto ka, takasano apatyanda ka no kasta ti aramid mo. Kumam ti padam a tao. Adumanan ti impos ti anak yu iti Facebook na naton niya. Ay, talaga nga awan denggen na asaw. Maipapan iti Diyos mat ti bagbagana nana. Agkalintigan man nga minen Kayat yu abuyaan nana. Saanan balasan ko, nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo agbasa man iti Biblia nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wun, bagbaga aktumanon, numapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Itian niya aga po, i-delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amo no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh,
Adda ginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na itananang? Agbasa ka manen. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isam mo ita, Mari Kriste. Una, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapankang kwa na. Saan mo ten akong kumpormiti pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good. Ano nagnakamutan, Mare? Sapay la kumata tuloy-tuloyan da ito'y, mare. Agbain mat siguron, Mare. Talaga nga masinsun ti biyagyo tata Reno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay Wayne, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Wayne, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabannog magmag na tata? Makadlawak Ha? Awan metten tinsawang mo negatibaw may papan itilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni Tata Reno met. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay, nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos itipada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-kabangiba nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Iso ti mangimaneho iti may sa jeep. Iso pa ti masinger ko boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day taajib? Iso ton ti makamamang iparipir Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y tapno mayat ti kondisyon tilugan no umay naalaan. Iso pa ikit day na paggastusak. Kas na kunak itayan, iso ti makamungag paripir. Na, Ngamno kabalan na atarimaanan, di may mayat manan, makatipid pa ay. Sana masapol nga aggastos. Adto'y titulbag tilugan. Agyaman ako na, sir. Awanan yaman na. Si Kamerton, ti makamoy ti Jabe. Wan, sir. Wan gayam. Di mo liplipatan nga i-remit ti boundary, Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, ta mga no magastos mo. Ariglado, sir. Nagsaritaan tamitan no manot ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa kat agrog-rugi akpay lang. Sana mabalin na. No manot ti boundary asing singirek ka dagiti kakaduam. Isumay ti singirek ka. Narigat no dagreklamo. agkape kayo pa'y. Umayan, bakit? Oh, Arnel, agkapi tayo ba? Ay, nawaw. Anya ti aramidem lakay. Kung naklakit din no nagbiyahe ka.
Kumahangam madamot gayam dadal ti jeep. Anya? Jak mat nadlawadagos. Naimbag ata saan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal ti lugan na? Sara nakasapulan bakit? Kabalak mo't natarimaanan. Nilakay mo magjay limbabas itay Berlin akaw. Agbibiyahe mo't gaya man. Wen nana, Sino nga iti akin ko iti jeep nga iman maneho na. ni Sir Jojo at taga-kabangibang a barangay nana. Naimbag man, tadamot laangan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana. Idi pa'y akin nasarita na ni Sir Jojo, ngam itala ang anapat gantikid daw na. Amang ano italaang nga adabakan ti alugan Nalabit akas ta nana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaw. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idinapalabas a bulan. Ay, nawaw. Adda kwartayo ay Naala kung titangdan ko ang naglaban nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas, taagpaspasada matan nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Kitad kon ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanaya kompleto na ito. Well, sir, agyaman ako na. Uwan gayam, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginana ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tada napatag pangusaran may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan? Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, idi nalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Ta awagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mabayag, sir. Ayan ngayon ti jeep, Arnel Lakay. Awan pa nga rod bakit? Ay nawaw. Apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Uray ka no tiawag na. Naa, duwa nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Ngun nga rod. Mabainak mo't nag-text amang no ibaga na sa anak ama ka uray. Kasta nga rudan, agur-uray ka iti banag asaan mo't asigurado. Anyangay nga rod. Kat makiman maniyuhak lang mo't bakit? Awan mo't budget nga igatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamatan, Jojo. Tiyan niya manan bakit? Sa bali mo ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter na jay bakit? Na, amangan no agur-urayan ni Arnel. Manungaal daw asaan ang nagpasada yay tao. Dakdakkel nga rod ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanyak. Dakdakkel nga adayo ngamtik itod ni Arnel. Ay nawaw. Saan anasaya at tikas tangar aramidam lakay? Saan ama iparbang tikas ta ang kapanunutam? No sino ti dakdakkel ti offer na? Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di a jeep? Panunutam lata na dakdakkel ti kwarta amaalata no ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta ka mo. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo, Arnel nakaw. Siyak maut na na. Sa anak lang ang nagbiyahe ta ada ka no pangusaron da iti jeep. Ape ka day? No kasta nga raod. Apay asabali mo tan tinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na yun na na? Nakitak nga inbiyahe ni Dexter. May katlo nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaneho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman limbagbaga kanyak. Kasaritam to tibus mo Amangan no adalaang di yun nagkinaawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin. Amangan no agur-uray kamot gaya man iti awan. Mapanak iti ayan ta Sir Jojo, bakit? Adda ka di text na kang ka?
Awan pa kayat ko makasarita. Napatig-unay ti bagakin ko na. Ay nawaw, ada ka di tinapasama ka jak mo? Nakita ni Nana Rosa asabali ti nangibiyahe ti Jibda. Anya? Maguluwanak bakit? Mayat mo ti saritaan mi ka ni Sir Jojo di napanag ijay. Apay nga rod asabali tinang ibiyahe iti jeep na. Dahita ti kayat ko ang maamuan, bakit? Masapol nga sarita kami ti personal. Iti kasta, amok na da mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay ammo kataguro uray kagaya man iti awan. Sayang mo ti oras mo Nasaya at may taymay ka, Arnel. At dala kayat ko ang maamuan, sir. Insumlinan ti jeep. Mabalinan nga manihom no kayat mau. Ha? Oh, awatam ti tulbag. Payakas di, sir. Diyan niya. Ada ka naman sabali ang ibiyahe iti jeep yaw. Well, malungan daw lang ang biyahe na. Yamin subli na matla adagos. Anya? Kayat mo ka di nga ibiyahe wano saanan. Tapno amok no ited ko iti sabalay. Kayat ko, sir. Mutlagayam. Nagadupay na asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa yung ti jeep Naanos mat niya, Arnel. Kabalan na rita. Bueno saan, impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusar iti manunga aldaw. Nagawi din ni Dexter. No apay ngamin adi na matanan ti jeep. Relax ka kanilang. Bakit? Dakkel nga agpaiso tititid na boundary. Ngam kas na magayam. Kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinapatag kat inalamanan niya, Arnel. Isumutan natin makaamok. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin mo tanday di a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron, bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si kangay, free service, extra service kas jay. Lugan damot ngamin na ito, bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron kaya ramidag. Isublim kit tinday ta jeep. Ipatarimaan da kang ka. Inton matarimaan, ipabiyahe damanan iti sabali. Agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano insubliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kas talaakan ayon ti aramidan day jay a Jojo. Masayangan nga min nana. Awan ti amuna daddu mga ibiyahe na. Isu aday ta. An-anusan na. Uray kas ti trato ti boss na kenkwana. Ay saan amay parbang ti kasta. Ay, jak amo iti asawak nana. Isu agun-gundawayan da. Tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daddu maapagtrabahuan na. Kat kastamot ti aramidan ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manen ni Dexter ti boundary, sigurado nga isumanang ti mangibiyahe iti jeep. Anya ti kunayo nana? Di mo amuaya. Sip-sip day ja, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublim pa iti jeep, Arnel. Ne? Apay nga, sir. Aramidam latan no niya timbagak. Awanan niya adwa sa lutsod. Itulod mo ti jeep diti balay, inton malab. Ne? Inigdap na. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times 2 man ng ti boundary nga ited ni Dexter. Isu akasta. Asino mat kinakadamagan, bakit? Isumat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano day a Dexter. Rupat kwartamat day a Jojo. Apay asan nga imbagbagan ni Sir Jojo ti may papaniti day ta abanag. Naglawag mat. Ipabiyahin na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isumat lagayam. No siyak ti sika, isublimon day ta jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputadakkel ti offer dakan ka. Kastamutan ti aramidam. Praktikalak laeng, bakit? Ayawan lat amok iti tao akas ta ti galad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin.
Sa nabalya, may ranod kang tumutlaan. Rupat kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. At tanda ka man, ang mga numangag na iti karuba kat anya pa iti panunutan da. Di uray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahe ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao asipsip kan operator arupat kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasya. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem? Intong Lunes, tayo patarimaan ka no pa ni Tata Pidong tilugan na. Naimbag man no iso ti mangipatarimaan, saan ka marigatan? Pudno la unay, bakit? Anya nga ita. Awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod, bakit? Ay nawaw. Basol mo matlaang ah. Uray ni Dexter asipsip. Nauma matlaangan. Pagbiyahe lang mo't dayjay no kaano akayat na. Di na pa'y mo at harimaanan ti Jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man niyang paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot dayjay. Pag ko naamay, bakit? Ang mumayat yan dahil ti panunot na. Ni Sir Jojo ti umawag ah. Kanya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang ti Jeep na. Isaan nalagip na ti umawag kanyak. Tinasayat, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka kani, Arnel. Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahin manan ti may sa jeep ko. Ay nawaw, sana mabalin, sir. Ne, papaya sana mabalin. Sana adda taksi ni Tata Pidong ngay man manihaw? Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay latan iti sa balay. No, adda mayat amang imaneho iti jeep yaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mangibiyahe iti jeep. Nakasaritam ni Arnel. Wen bakit? Ang madakanumot tan ibibiyahe na taksay. Awan nga ruden ah. Alanganan nga ibiyahe na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Sarang? Oh, anya nga ita. Awanan ah. Display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. Sayang bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Jak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem. Rupat kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver ken ka. Malugi kan to kunak tupay ka. Ay, nawaw! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag kan respeto kat agtultuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, maestresak launay iti daydi a Miguel, friend. Apay ni Miguel, friend. Dua nga aldawon asaan ang nagparparik na kanya.
Jak amo no si bibiyag pa'y nga ta dayjay a tao. Agasam man ti doang aldaw, friend. No mapanak ijay balay da ket awan met ijay. No sa dino nga ta ti papapanan na, no kasta nga awan trabaho na. No ibagak anakitak ni Miguel ijay sentro. Patyanak nga ta. Ay nawaw, anya ti aramiden ni Miguel ijay sentro. Ay na, friend, nakitak idi may sang aldaw. Adda babae aka holding hands na. Anya? Saan laang aday ta, friend? Nakitak pa'y asimrek da iti may sa a hotel. Anya? Sigurado a babae na dayjay. Saan ko mga ibaga tinakitak? Nga makonsensya ak ngamin tunggal ibagam a ma-stress ka. Anya ter aramidem nito'y balay, Vilma? Ada na patag apagsaritaan ta, Miguel. Ay nawaw. Anya ti bagam aya. Disturbong gid ti panaginanak. Apay, pinuyat na ka ti babaim aya. Na! Babae mat ngay bagbagam. Di ka naglibak, taamok nga dati kasinsinnarak mo ijay sentro. Awan ti babae kanya. Di ka naging diday. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwin laswas talangan. Anya? Makapaasar ka, Mike. Agat atap kang awan mo't ebidensyam. Diwan laang. An-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Sa anak a babaero kung naklangarutan. Ay nawaw. Kaya't mo nga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya aga po pa'y laang. Kat makiwin laswasak langarutan kan ka. Nakiwin naswas ka gayam kan Vilma pare Miguel. Wen tama ka umatik ugal yan na pare Carlito. Apay, ada inaramid na adi mo nagustuhan. Pagat atapan nakngarod nga agda babae. Kit no agdinamag nga men diti lugar tayo ti may papangkada kayo kini girlay. Anya, adda nakakita ka da kayo iti sintraw. Ay nawa, asino pare? Adda ka mang, di damot ibaga no asino. Basta adda ka lang. Anya kumaita. Naragragsak ti biyag ko ita, nga awan kamin kini Vilma pare. Ay, unay kan pare! Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti dayjay a Miguel. Ay nawaw, nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanyak? Napuskol mo't nga rod ti panagrup-rupa na ano kasta. Talaga ang napuskol, friend. Aglibak pa'y laang ngamin. Kunamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na. Tanaamwam ti kalukwan na. Mabutang mutla ang dayjay, iso nga ison tinakiwin naswas. No kasta, break kayo gaya man. Wan, Sayang mo't friend. Sayang ti manu atawan. Oray masayang ti mano atawon ang nagkaduan mi. Tinapatag ket sa anak ang ma-stress. Sa bagay, nataltal na nga agpay so ti biyag no awan sakit ti ulo. O, ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Agyaman naglaunay. Ay, hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayam ko. Di mo man dakdakamatin tinagan da dya babae. Ay, nawaw. Apay mo. Kagurugurak launay tigay mo. Agsakit ka ayan no mangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko ken Vilma. Nagpartak man. Kaano laang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Wala. Nalakalang nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam laang dayta. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako ni iti dayja a Vilma. Nagwin na swas kayo gayam kan ni Mikael. Wan, nanang, apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo, nanang. Anya? Amuyo mat dayjay a Miguel. Feeling pogi mat amay sa. Si kakit di mo't anak ko. Pudno mat nanang. Di na amo ti makontento dayjay. Kasla nasingput mo't tinubyom. Ay won, nasingpet at talaga dayjay nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso a dayjay, nasingpet iti amin a babae a maamam muna. Anya? Dayta ti pudno nanang, makapaawan ganas dayjay a lalaki. Nay, mayat ti kawas mo Sa dino ti papa naman ako. Agpasentro ak nanang, Anya nga iti aramidom itay. iprases ko dagiti papeles ko, aga brodak. Ay nawaw,
Agabrod ka? Wana nang, kaya't kumuti makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel Tiplanaw. Saan ang masapul ang maamuan na nanang? Saan mo't a part of the family dayjay? Tapno maamuan na amin ang mapaspasamak itibiyag ko. Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay nanang, uray awan ti makias-asawa, no ni Miguel matla ang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayaton ti agbaak ngam ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka no, ni Vilma. Sino ba tinakadamagam, Carlito? Sumot lang, tinang ibaga kanya. Sayang mo't ngarod, ano kasta? Ha? Ano ti sayang paray? Sayang tasaanan asyak ti agnumar iti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang, kat iti panunot now. No sa anak kumanak iwin naswaskan ko anak. Di mayat gayam ti biyag ko pare. Kulak man no, nakamove on kan ako nam. One minute, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Patpatsym at ibagbaga, Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang kuti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na amamom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamat laang nga OFW. Ngam at least, amok anapudno kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na di tabalayda. Ay kat feeling pogi manan Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliw ang Vilma anak kaw. Wan ata sa anak mat ang main-initan ijay abroad, nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wan nanang. Kahit erinyo manen ati kontratam. Saanan, nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok, nanang. no kasta. At dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wan, nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunaklakit din no agbaak ka. At damo gaya mo nobyom. Vilma, si kakadidayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapi mintas ka. Kasta aya. Unmay, Agyaman naklaunay ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking kang. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang dayjaan niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa? Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kaskin ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakabaybayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawid din ni Vilma. Un paray, pimintas siya. Aya, iso na lang, tada ka numot dun boyfriend na. Kanya ko may kanya, no at boyfriend na. Apay nga rin, adi ka makaisam dita. Nakamove on ako na niya. Sigurado ka karay? Ang mga ano kung kunam lang dayta. 100% sure anya. Pag ano kumot ngay daya, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo na may ti boyfriend na. Kasano na ipagamay ka, di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkwanan no kayat tugay. Ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na.
Hi, Vilma. Kumusta kan? Ay, nawaw. Agraraman mo't dahito alalaki. Ay, asino nga'y tagraraman anak ka? Ni Miguel ananang. Ay, nawaw. Anya ti inaramid na aya. Nagchat kit di kanyak. Anya? Basaan nyo nanang. Awan babain na nga agchat pay laeng. Nagsukatak lang nga rudan iti account. Aywan. Apay nga agchat kan ka kat adamot ten nobyom. Ipagarop na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, sali. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. adamot itsura na. Ah, ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio ah. Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y. Addalugan na. Kan, addapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Isuday jay anya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Ah, mabiit lang. Apay akas namot ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ah, ay, kwa. Nakamove on akon. Agsalsalod sudak lang. Anya ti imbaga na kang ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay, oo na yun. Apay asaan nga agtal na dahita alalaki. Ay, Jackman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahita a tao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay nga aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din iti nobyom ita, friend. Wen friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday dyan nga ex mo. Apay akasta ka mo ten Vilma. Anyat ko nam? Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko ken ka. In black na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaang. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo? Isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawan. Anyan dyan na damag ka. Ichat-chat mo ka numa ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito. Si kamanan ti pagsasaritaan lagi ti maritis a kalugaran tayaw. Anya, impos ka no ni Vilma ti chat mo kan kwa na. Awan matkit di tinagal mo. Takinuveran na. Nadlaw da siguro asi ka day jay. Apay ang masapol nga ipos na pailaang amin. No kasta? Pudno gayam tinadamag ka. Nag-chat ka nagpaisokin kwa na paray. Wen, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw. Saan ka pa'y gayam anak ka mo buon mate? Ulbod mo lang gayam na dyan paray. Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko, tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigat. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kunkunak lang na idayan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bidot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabot lang. Agawid kakit din ta iturog mo pa'y. Sanang ngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay nawaw! Ayat
Eten kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.